Tay ya ka jing tray jong ka jing post new jong pi but ka Prime Minister's Employment Generation Program. Ka scheme ka badon kam jong ka Sarkar India ban plilat bat kersyan ya ka jing tray kam la jong hakitan nong kendong baru ki jakasor kum ka jing pensulori ki samla hakari barok away da ka bakentiu ya ka jing tray ya ka kam la jong. Ki jing mentoy. Ka baiseng ka bahe kalong Arpusan laktingka nakabenta kitu kiseng yakakam manufacturing sector, but shipo laktingka nakabenta kitu kibatray hakakam service sector. Kajing no senyang kinongyo jing mentoy. 100% hadu shipo persen naka project balamang. Ki bala ban apply, ki riu shimet bakhat prasnem sheneng, ki self-help group, ka kerdan puli baduna class 8 pass nakabenta ki project balakot palat yaka shipo laktingka haka manufacturing sector, but shipo laktingka haka service. Ki dulir badon kam ki kentup yaka way kedur passport size, Aadhaar lani PAN card, project profile, population certificate now video, scheduled tribe certificate, but ka educational certificate. Nakabenta ki jingtip bakhambanya, phone hakini ki number harum. State Office Khadi and Village Industries Commission Ward number 8 Oakland Road Shillong 1 phone number Nordline Riu Sao RRR Nyo Pranon Nyo Meghalaya Khadi and Village Industries Board MIDC Building Upland Road Lankra Shillong 1 phone number Nordline Riu Sao RRR San San Riu Lai Director of Industries Government of Meghalaya Lower Lachmia Shillong 1 phone number Nordline Riu Sao RRR Riu R San Lai. Hadin ka jing pensange ya ki jing ya kendu briu sya ki caka bapher na ki bor sarkar namar ka jing wan leng shop jong ka khlam COVID-19 lakhang ru ya ki jing penile kai bapher. Henry menta bak sarkar kala penjensur ya kene ka ain na kaliang jong ki rang ile kai ru ki layo ya kalat ban sedang biang ya ki jing ile kai football. Kawai kaseng Tremons kong bahan na Riboy District kabalatip kum kaseng Riboy Youth Developmental and Social Organization RBYDSO kalapenlong ya ka football tournament kabalai kerteng Christmas Cup kabalapenyaj da ka RBYDSO Right Sokwai Circle. Ha kabala sedang ya kene ka jingile kai menta kasngi ha kamadan Right Sokwai. Bat ha kene ka tournament lawan ban penyaso da ki arp arteli ki tim ki bana kate kathan. Ha kene ka sing sedang laile kai nengkong da ka Sokwai SSA persya ya ka paham Rio Sport Club. Ha kene ka singi lawan ban yashim benta da uba Lawrence Nongrum kumu kongsan bar uba Arnold Singkli ubdeu presiden jong kaseng RBYDSO sengkemi kumu sumbut kongsan. Ha ka jingiron lang jong urang ba shnong ka shnong Sokwai uleng do jong ka Right Sokwai usamla Yonel Seliang ubdeu presiden jong kaseng na kate ka circle kentubru ya kidkhot jong kate ka circle. Na kaliang kidkhot jong kane ka circle kila pentibru bak ka final jong kane ka tournament on penlong ha ka ar pulai tarik upnai Desember arjar arpau. Tekani kamadan kamdesho kamadan ka bapalay nga ngalay tu kana ye president mene berkemjur ikine ki perlok besong akamat ngalayo lekay kani madan la raisin la jo lekay nga. Te imat kade ke history ba upliar ba lekay unlong ru chief guest. Kampan jija benda. Ngai ku blay kerpang ya kaseng hi borok away bat kaba hakmat ngakwa ban ai ku blay kit bok kit riang ya kane ka tournament. Bahkan poi sa utong jong ka jingjop. Bat lengba kane ka tournament ki kun semla jongi kinla banyo ya ka jing mentoy kade kita ka bakmat kumbang itip kane kade ka por ka ba ka perthaihi borok away kamat ya ka jing langba une nyang jingpang ubaki ong coronavirus tane uta COVID-19 ubaki ong Henry ngisgo scam ngan bede balangba ini football tournament kala bandon ke jingkela kumbai ong presiden mene ke jingker siutia kala bandong ka ege ba kepala ngin klet no ya corona bat ngihab ban ong move on ya ke jingim ngihab ban ya sakmat ngimla bun susakut tang ha corona te kane kadai kawai na kanti kabaka seng RBYDSO kasim ngasgo ban ai kublay kerpang ya presiden bat ya ka tim hi borok kawai na ka benta ka jingla juki ban penlong ya kane ka tournament idon hamni ki parlong na pos already idon ro hamni ki bukhon joka rice single ai kublay kerpang ki pa khanta me ki clear wat lah pedang ke jingbun kam ku malak kren lewe ba amsa ka de ka por ka ba ngin hab ya be haka ut hak ka jingkon biang berkot ka ba dari hak ini ka por wat langi don hak ne ka khep lo si bentang aseu kemen ne ba hadin sisnam lamo sisnam kam don Asia
hapden ka lockdown hapden ka jingpang khalam ngem nam la ban nei isu ti shisin ngakan mau per bangawan hang ni shongkai bat ki ni khna jong rai so khoi sakul ki kwa ban le ina bata karat ka area ka jong ki din ki lai discuss ki on pelong football kadika pelan ka bahae ba kan long no kum ka jing kristiu thia ya ki khna samla mata la shisna tam ngim yo ban le Nanti kadang jeng kesulitan, pada keju kupor, kalau benlong nak kejeng kelet corona, kalau benlong nak kejeng ino nak corona, ini sedang nak ini berteman. Kublai shibun ke ini, baru ngapkan shibun ketin, kayak apa ngaku apa kan kublai shibun ngaklet kublai ya kira free, linesman kita penyan, kita kontrol ke game yang macam kublai shibun, apa mak itu, wan unsur ini. Di kayak apa ngaku kalau mbak, kejeng ketu kejonga kalau mbak, maka jangan jumi kestrol putih ingin bertengkar, rasa kuat sedul. Peniaj baik ya ka anik program football ke jumpi ai bakan ka football ke jumpi kanlong ka biaj baik ya yang ti kanlong ka bajob wan la ka dei jing sedang ka jumpi ibari dro ngdanga bakla arsin ngalawan hang kan ke dei kesin ke baar ngalawan benlo kum chup kum sumbut kum san akasin banang kongro organize ka circle hang di kadi kesim baar bakila organize kublai shibun iki jingla joki ngat gibok yang bakal right supply circle kanang la ban le bha om ka football kiwei ki banta kiwei ki social activities la bande kiwei ki samla la bande kino ki sport kebalong matangi hangne supply la mungkin adon kiwei ki sport ngat di ka babun di ka football ho kumara kren pa kadi ka sport kabala pagdian hakamer kapa pada hujung por mi gisni ta ni tiap baka football kadai ka wai nang klang jajung kena samla ki jumi kadai kata dengan kickbox ya phi kumjuro ya phi player ya ki tim barok khot ki wan shimbenta akan ka right supply football Christmas tournament ba finale ka kamen ka bakmen ba pin yo bania don kamen sim bania kun bangin long ki bajo bandon kamen sim ka jingkemen ba Sisim kasni nginlong nang ning sedang ngin sakiu nang neter ngin sakiu kata kam sim ni kwa nakilang juga ngakit bok kuriang bar hakaju kopor ka ka bangadak kwa nakan naka maulen area ka dengom area ka bahaya bahan ni paham maulen area balaikat kane area kamdon ka we ka kenja klub ka banmi Sisin kasih le sekandon kawe ka kenjak kelop ka bami ka bensi benta bat kari boilik nari boilik bisa yo bensi benta hapo SSA Shillong Sport Association kan kum kata ngat rai sisin sing ka sapoi bat ni yo kawe ka tim ka bakranya po ka paham maulen ria bat kata ka tim kan long kan nuksa ya baro kiwi area ki budan ko bari boy po so fai ni shaj bana ha ka football ki babun ria mi tengah kibok kriang epi ki player ile tasni kumalong dai way rang baam ne yele ada kejing jajai yele ada kejing sewit ke mesin hamadan don hi kejing ya wo kejing ya bakla kejing ya ban tang ba ka sport ke ding sport ai keduk ngat dui piro le ta tom ban i kejing ya sultanat i kejing men ni pai ba jung ni hakan ne ka por walang don pai ba don bok bang don pai ba bat ka protokol jo government kam sha ero ban ya lang bro di medisi don Na kabenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai hai ki cika rep jhur rep so, lej banthit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stanley Roy Construction ke badan Hasenda jong kemadan Paham Skim Nongpo, Mar Persya ke Bethany Hospital Nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai hnreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau hnreu nyo. Kasun Enterprise keterua bat wanra Shopee ya ke Christmas offer. Tit ya kawai ke chimney, but rae saying ya kawai ke LPG gas stove. Wan hamuda kompleks nongpo haka kamera kabashispa sanpuar.